तोकलब याना लेरे थांगदो सोप चारबदा हु चेन बकोजन यावरम बदगी मियोय चामरम लाइकन नखरे एमएलए तिमंगी बाबुना अनाबस सिंह फिबम यंगसिनख्रे अमदे तला तौरक सुबह मालोमिया की निंगसिंग थोरम पांथोक्रे हक अमदे अचुंब फंगबा पॉलिटिकल मूवमेंट चथबा होबनी हायना इरोम चनु शर्मिला न फोंदोक्रे खुरुमजरी आईएसटीवी पाव मियंग ताबीरी बसिंग बुताम नौचरी हौजिक पाव संतोन पिजरी मणिपुर सरकार ना सदर हिल्स को मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट ओइना लाउथुक्तबगी मायोक्ता एडीसी सदर हिल्स के कांग्रेस काउंसिलर कुन मियामगी अमदी तोंगान तोंगान बलुप सिंगी असाउब मायोक्नबग लोइनना अथुबा मतमदा कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप तगी तोकलब याना लेरे अखोईगी सदर हिल्स की पाउमीना पिरकपा पाउगी मतुंगिना मफम मधुगी मियाम अमदे तोंगान तोंगान बलुप सिंगना अकनबा मौंगदा तक्सिनबदगी कांग्रेस के काउंसिलर सिंगी ओइबा अपुनबा मीटिंग अमा ngasi नुमितुंगबा मतुंगदा कांगपोक्पी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हॉल दा पांगथोक्रे हाइरे एडीसी सदर हिल्स के वाइस चेयरमैन अमदे सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइबा थंगजाकम मिशाउना चेयर लौदुना पांगथोकिबा मिफम अदुदा एडीसी सदर हिल्स की चेयरमैन हलखलाल हंसिंगसु सरुयाके मणिपुर सरकार ना कयारक हन्ना थाजब पीख्रबसु हौजिक फावबदा सदर हिल्स को मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट ओइना लाउथोकपा ngamdabagi matangda काउंसिलर सिंगना पेंदब फोंदोकनखे थांगजाकम मिशाउन हाइके मदुदे हौकिबा जुलाई थागी मनुंगदा मणिपुर सरकार ना सदर हिल्स को डिस्ट्रिक्ट लाउथोकनी हाइबगे थाजब पिरमलबनी अदुबो लाउथोकिद्रे सेप्टेंबर दा मुक लाउथोकनी हाइना थाजब पिरके मदु सुमाई पाकिद्रे सदर हिल्स की मियाम लुप सिंह अमदे कांग्रेस काउंसिलर सिंगना कांग्रेस सरकार असिदा थाजब थमजुना लाकपदगे अहुमलक सुबा ओइना नवेंबर अमदा डिस्ट्रिक्ट लाउथोकनबा थौरांग तौरंबनी मतम कुइना तांदुना लाकपा डिमांड अमा फंगलगनी खनबदगे लौरोक मतुंगी कुमई कोट फेस्टिवल की दमकतसु मियाम की नुंगाइजबा थोइने हेंगत हंखिबनी अदुबो कांग्रेस सरकार ना सदर हिल्स की मियाम की मंगलान अमदे नुंगाइजबा पुंबा मंगनबिरे हाइना सदर हिल्स एडीसी की वाइस चेयरमैन फोंदोके हाउसिंग मियाम की पेंदबा नोम नोमगी हेंगलकपना मरमोइदुना कांग्रेस काउंसिलर सिंह अरुबा फिबमदा लेरे अदुना अथुबा मतमदा सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट लाउथोक्रबदी कांग्रेस काउंसिलर कुन पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप तगी तोकपगी फिरेप लौरकपा याय हाइना थांगजाकम मिशाउना फोंदोकी सदर की प्रयामयामना असाब खम थेंगना लाए मरम अदुना सदर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कांग्रेस काउंसिलर मी कुन लेबा मथकता असाब लाए अदगी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ब्लॉक अहुम की कांग्रेस कमिटी मथकता असाब खम थेंगना लाए मरम अदुना ngasi सदर हिल्स की कांग्रेस काउंसिलर मी कुन्ना खन्नने नबा मीटिंग तौदुरा मणिपुर सरकार ना अथुब मतमदा प्रयागे पांबा सदर हिल्स प्रयागे पांबा असि सदर डिस्ट्रिक्ट असे फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट अम ओहंदरबदी सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस काउंसिलर मी कुन असि कांग्रेस पार्टी दगी तोकबा यादबा मतांग अमा लाए हैना सी काउंसिलर सिंगना खन्नरे सदर हिल्स असी कांगलुप अमतगी लम नते मणिपुर की लमनी हाइना सदर हिल्स डिमांड कमिटी की चेयरमैन लोनथांग हाउकिपना हाइख्रे महाक नंगलांग चवान कुर्की थोरम यावबलाकपदा पाउमिसिंग उनबदा मखातान हाइकिबदा सदर हिल्स को मपुंग फाबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा ओइना लाउथोकपदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा कायगदबा लेते मसिदा नागा ऑर्गेनाइजेशन नागा एमएलए खरना मणिपुर थुगाइनबा होटनाय हाइरिबा अमसुंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौगनी हाइरिबा असी बंद तौबा नत्रगा ब्लॉकेट तौबसे एखोई क्रिश्चियन की धर्मोर से यादे मी प्रजा वाहनबा प्रजा सावहनबा हैबसे एखोई क्रिश्चियन की इथिक्स नते एनसी अमसुंग नागा एपेक्स बुली अते अतेगा ऑनरेबल नागा एमएलए सिंगसु सदैव से पीरदी एखोई एमएलए तो गिनी नत्रगा एखोई सदैव से इवन इंची अमसु कायबा यारोय सिदि नागा गिलमनी हाइना माखोइना सुमाइना हाइबसेदा जामना चावहत मिन्नबा जामना
district atega manana chawkhat si haibagi wakhan londa ekhoi district si dibandu district si pamani habi ina haiduk janinge sadi hil si matam chan district am oina pithokbana henna ekhoi manipur bu development lamda economic da education lamda social unity da ekhoi afaba lambi oini haibe se engesi haiduk janinge महाना मखातान है कि बदा सदहिल्सपु कांगलुप अमखक्तगी ओइना येंगबिदना मणिपुर सरकार ना तरासुबा डिस्ट्रिक्ट ओइना लाउथुपियो हाइखि एखोई डिस्ट्रिक्ट फंबो मतम दा कुकी सिंग स्टेट नते कुकी सिंगी लमसु नते नागा गी लमसु नते सदहिल्स बसी मणिपुर गी लमनी मणिपुर दा तालिबा मणिपुर दा पालिबा कम्युनिटी मखैसि मणिपुर मचानी मणिपुरी मचानी मरमदुना सदहिल्स 1971 72 Parliament enact toruga Manipur area da district council tarup si thambani atei district makai si mathang full-fledged district pi heraga ngasi more than 42 years da ekoi sadel si mapung phawa district pi da ba si ekoi kuki na te naga khangte meitei khangte nepali khangte sarel si manu taliba praja mayam sina jamna waru he bisi ngasi es sadi hills manung da taliba praja ama oina ena phongdu chabani mai manipur si chingtam natka district khuding na amatani hana honorable chief minister na function khuding da lauthok basi achumma oigini mana si lauthok tredi mana function khuding da lauthok basi asi achumma oina ekoi sadi hills manung da taliba praja mayam na lobang amo he basi he ning मणिपुर हक्चांग सोंगनिंगाई पोटयान यावरबा चाना थकनबा पोलमसिंग योनबा थिंगनबा मरिलेनबा अथॉरिटीसिंगना अकनबा ड्राइव चंगसनिंगाई चेरकता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लेबा थांग ओइनामदा उशोक की चाक चारुबा चही नौरिबा अंगांग कया यावना मियोय निफु हेना थांग प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर द लाइकनखरै थांग पीएचसी दा अंगांग यावना मियोय कया मनुंग अमति मपानदा ड्रिप यामदुना लेरंबा अखोगी पाउमिना थेंगनरखि थौदोसी मतंग यूनाइटेड क्लब ऑफ थांग की प्रेसिडेंट ओइना मैपाक चाउना फोंदोरपदा हौकिबा अक्टोबर 19 दा थांग खुनसेम लेकायदा उशोप अमा सिनखि उशोप अदु चारुबदा थौबु यावना मियोय कया ngarangdaki hauna थांग प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर दा लाइकनरखिबनी मफम असिदा चलक्तबदगी मोइरांग सीएचसी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमदे रिम्स हॉस्पिटल दा पुखत्तुना मियोय कया लाइकनरी हाइरे हौजिक फाउबदा उशोप अदु चारुबदगी नारकपा मियोय चामा सुजिलकले अतोप कया अमसु मसा मसागी मयुमदा लाइकनरी हाइरे थौदोसिंग मतंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ने यंगसिनबिनबा यूनाइटेड क्लब ऑफ थांग की प्रेसिडेंट ओइना मैपाक चाउना फोंदोरक्री मणिपुर सरकार ना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना हाइरिबा इसादा हक्चांग सोकबा याबा अखोगी नोमगी ओइना चंगदबा यादबा पोचाक मयाम सिंगसिदा प्रजा मियामना चारि पोसिंगसे अखोई तसेंगना थिजिन बिरकांदा चाबा याबना करिनो चाबा यादबना करिनो अदि मणिपुर योलिबा पोसिंगसी टेस्टेड ओइरबरा उइदबरा हेबसिंगसे मणिपुर सरकार ना अथु मतमदा सैंपल सिंग लौखत पिरगा मियामदा प्रजा मियामदा खंगन बियो हाइदना अखोई थांगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डॉक्टर एम जितेन फोंदोरपदा ngarangdagi ngasi फाउबदा पीएचसी असि खक्तदा अनाब निफुरम पुखलई मसिदा चंदबा अतोपा अनाब निफुरम अमसु थांगदा लैबा मसागी युमदा लाइकनरी अनाबसिंग असि उशोप अमा चारुबदगी नारकपनि हाइबसिदि सेंगले अदुबो करंब पोट चारुबदगी नाबनो हाइबदुदि चपचाना खंगबा ngamdri हाइके मसीगी कोसे अखोइना चपचाबा होगदि अखोइनादि हाइबा ngamde अदुबो अखोइ मोइगी फिरोइगी उसो अमा चारुबदगी मसी अदुगी लोइनमक चारुब मी खुदिमक अयाम लोइना तौबना मरम ओइरकांदा चारिबा चिंजाकसे करिम फुड पॉइजनिंगी करिम खरे यावबरा हाइबगी चिंगनबदि यामना चाउना ले हौजी फाउबदा अखोइगी नारिबा अनाबा अखोइगी हॉस्पिटल एडमिट तौरिबा अमदि हानदगी नारगा लेरिबा मयाम सिंगसे लोइनमक सेटल तौरे अदुगा अखोइसे प्रॉब्लम करिम थोरोय अदुगा थारिबा डॉक्टर सिंग इरिबा हिदाक लंखसे चाराकांदा लोइनमक अखोइगी फगनी अदुगा सिगिदमता थोइदोंना मयामना करिम तमी पाइगी बिगेनु अदुगा मरक सिदे थांगी के एमएलए ओइबा पीडीए की चेयरमैन टी मंगी बाबूना थांगा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर द चतुना लाइकनरीबा अनाबा सिंगी फिबम यंगसिनबक लोइनाना अवादा पासिंग हंख्रे मागना अनाबा सिंगी दमकता पांगबा याबा मतिंग पांगनी हाइना फोंदोखि अदु अखोइना जो हजि फाउददी लैरिबसिदा करी चारुबदगी तोबनो हाइबसिमा अखोइना सु इमेजिन तोबसु ngamdrebako adagi food safety gi team lagsu nahan gi usoptuda kandoriba potse sigi magi item mayam singdugi loina madu collection tore herga analysis tona bagi dam to puhre hoji khoina imphal gi hospital singda refer tona ba hadna ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯈꯔ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛ
अमरंदा सोशल वर्कर टोंग्रम रोबिंद्रोसु PHC दा लाइकनरीब अनाबसिंग फिबम येंसिंखी मरक्सदा यूनाइटेड यूथ फ्रंट थांगगी वॉलंटियर सिंगना अवाब तारब अनाबसिंगदा क्लब की माइकेदगी सेल की तेंगबांग पिखरे इंग्लिशिंग अनेगी नवंबर अनीदा मालोमदा लेबा वेटिंग सेट लेरंबा मियोय तरा नोमेना कापतुना हातखिबगी तरागा तरुक सुबनिंगसिंग थौरम ngasi मालोमदा पाथोखरे ngasi अहनबा ओइना थौदो असि थोखिबदगी आफसपा चटनबा यारोय हाइदना चरा हिनखिबी इरोम जनु शर्मिलाना लेखिद्रबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा लोइना मखोयबु निंगसिखि थौदोक अदुदा लेखिद्रबा मियोय सिंगी इमुंग मनुंग सिंगना मखोयबु निंगसिंगदुना थमोय सोकना कबनखि ngasi thormasiga mari leinana sarmilana haikibada afaspa gi marunda lamdamasi praja singna thengnari ba miot minai asi khangba ngamdabadagi mahaki chara henbagi khongjang changsin kibadagi ma puchai taraga manga hena phajinduna thambi kibana mahak saruk yaba ngamkide ngasi ahan boina leikijaba singi maphamda ningsingduna ikai khumnabasi mahaki anauba lalongi horpham oina loduna democracy gi makhada aikhoigi hak justice amasung nungsinaba puraknaba politically oina khongjang changsinbani haiki en haibasi mi nga senaba leiribani masina akhoibu akhoi hinbagi hak temsingnaba Punggang naba micam rami wo ini kan matamda koi tumin na ta dang yengana laikam thokte koi da mi dong si bibi dana yang di senggal simdu hadak na bada mating pangbiba somda waina koi pamjai Haukiba October kunga mapanda MU the Tokiba Pamdaba Thodok Desam gi President M Angamba Yauna Thawi Mangabo Manipur Police ki Kangbuna Makoigi custody de Thamlaga Tamthina Purakiba ki Mayukta Kaisampat Junction the Wakan Mipam Ama Pangthokre Desam na Sindura Pangthokiba Wakan Mipam Aduda Desam Thomi Nupi Singna Saruk Yake Wakan Mipam Aduga Mari Lenana Desam gi General Secretary Namairakpam Aegis na Phongdokibada Thokiba Thodok Aduki Makatarakpada Police ki Kangbuna Thomi Mangabu Pajilaga Mahiroi Singni Kanglaba Paubada 3rd degree method Sizinaduna Amade Mamit Punsilaga Ufalaga Butna Netpa Amade Tamthina Pukibasi Sangada Pauba Chatloidabali Chatni Haike Lagiba November Mari Paugi Manungda Manipur Sarkarna Thododu the General Personnel Sing Matik Jab Action Log Drabade November Mangadagi Lebak Miam Galoina Akan Bakongjang Changslagani Haike Karigumba Sigi Manung Seshida Manipur government ki maikayagi lokatpam thokpa lokattaba taragadi koina mahiroi singna sigumba mahiroi singi hakki damak sigumba yamna inhuman oiba Manipur police personnel singsigi mayokta Manipur government ki mayokta koina Manipur miyam amadi mahiroi singi hak kanjana bagi damak koina mahiroi singna November gi tang manga dagi akan makal gi khongjang kaya ama koi changsin ba koi sem sabalore Anand Singh Higher Secondary Academy Nomaibung Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kemax All Manipur Recognized Private School Welfare Association Imphalamade Modern College Students Union na Haukiba Tangkun Gamapanda MU the Thokiba Pamdaba Thodok Aduga Mari Lenana Desam gi President Moirang Them Angamba Yauna Mairoi Manga Purokpa Thombu Yaninda Phongdokli Bharat Kete Mafam Singda Pangthok Nabagu Manipur Dasu National Legal Services Authority ki meeting Makada Manipur State Legal Services Authority na Sinduna Mass Door to Door campaign ngasidagi Manipur ki district Singda Haukre Impalisti oina Family Court ta Haudokpagi Thoramda Court asigi Judge Salam Tara Devi amasung CJM Imphal East Aribam Nautunesori Yauna Aingilam da Khang Hairaba Miyoy Kayana Sarugyaki Sel tingdana masung matik jaba ain gi tengbang maram da chathariba campaign asiga mari lenana nautune sori na wapam kaya phangtoki akhoi legal awareness program akhoi na khun village akhoi community group da mayam satpa dumaina akhoi masi sina akhoi grassroots ta horoga akhoi yumthong kuding sin da zangaga ain gi oiba khudamoina hairaba da akhoi na national food security eki benefit social scheme mayam ma phangdaba government gi lei mayam se phangdaga di makhoi kamai tongna phangni lairaba mi sing sina makhoi gi phangpham thokpa hak adhikar Indian constitution gi makha da pi ba sing ado phangna ba hotna ba da makhoi na ain gi oiba tengbang ado lem na phangani haibagi makhoi da khangan ba du sasaban Ngarang numidang pung mapal khara henba matamda thangmaiban hizam dewan lekai da leiba loitongbam Jamini Kanta koba mioi amagi bharagi yum amade dukan mai chakre
ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗꯨ ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯨꯀꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 95,000ꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯆꯥꯡ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯟꯖꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯅꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ लोगों यूनिफॉर्म कई कर लोगों मईसना लोगों साकरे कन्बंग गमौदना मोयना मतम चाना लाफिरमदी आईगी जगह से कन्बंग होगदबनी क्लास 7 खक्त तमलिबी महिरोय नुपी मचा अमदा मखुत छांगलुबगी दमक स्कूल की हेडमास्टर ममियामना वारक्रे थौदोक थोकमदगी फंगबा पाउगी मतुंगिना हेडमास्टर तुगी ममिंग थौचोम थर्मा सिंह एलियस पॉल कवी चही 95 सुरे अंद्रो बाजार दगिनी माक अंद्रो खारम लेकाइद लेबा सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल की हेडमास्टर ने नुपी मचादु स्कूल की बोर्डिंग द लेबनी ओजा पॉल न महापो अहुमलक मोलेस तौबिख्रे हाइबसी ngarang ningol jakobagi mayum da halakpada mamada phongdorpadagi miyam khangnarakibani hairi thaudosi gi matang da ngasi akoibada leiba khunja sing yauna school gi campus ta mifam pangthokre saruk yakiba andro western baruni road youth club ki member Bidyathoi Shalamna asigumba ojasi atopa mafamda chakhabasu atai maheroi kayada makha chathak payabana mak aingi oiba ahakpa charak pihaningi kuldagi tanthoknaba wa khanaba leire haiki याजनिंगदे अमसुंग मांगोंद पिहनिंगबा दंदी हाय तारगदि आइन गी ओइबा मतेंग अमसुंग अखोय खुलदगी मा लेबा यादबा अमसुंग आइन गी मतेंग लौरगा मा पुंसी चुप जेलदा फादोकपीबा असे अखोय तसिंगना पामजै हौकिबा अक्टोबर की तांग कुनगमरी द उखरुल चीफ मिनिस्टर बो NSN IM नि चिंगबा सिंगना अटैक तौरकिबा अदुबो यानिंदबा फोंदोक्तुना क्यामगै पल अहन बिदा लेबा मार्केट सेक्टर वाकनमी फम पांगथोखरै कैराव केंद्र कांग्रेस महिला मंडल द सिंदर पांगथोकिबा वाकनमी फम अदुदा महिला मंडल की नुपीसिंग अमदे लमदम अदुगी मेरा पाइबिसिंगना सरुग्याकी उखरुल की थौदोक यानिंगदे मणिपुर सीजफायर चटनदे अमदे चिंगमी तमी अमतनी हाइबा प्लेकार्ड सिंग थेटकी मिफम अदुगा मरी लेना कांग्रेस महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट AK इबेआइमना चीफ मिनिस्टर इबोबीना चिंग तम पुन्ना चौखट मिनगदबनी हाइबा वाखलोंद चटप खोंगचट अदुदा अटैक तौबा यामना लाइबक थीबनी मरमदुना मखा ताना चौखट थौरांगी थबक पाइखटपदा अपनबा पिबिगनु हाइकी मणिपुर से चौखट थौरांग जे सिंग हाइबा लेते तम हाइबा लेते सब माननबा चौखट थौरांगी मियंगदा अमत तोयबगी मियंगदा मणिपुर की CMना चटपसेदा तमथीबा यामना नुआइतबा थौदोक असे थोहनदे अमुहना मतुंग चटपा मतमदसु अमुहना थोहनबिगनु हाइना अपील तौजरी खारम विलेज बैप्टिस्ट चर्च ना चाही हुंफु सुरपगे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कसोम खुलेन सब डिवीजन की मनुंग चनबा खारम विलेज दा थासी की तांग अमदगी हौदुना पांथोकली ngasi nini chanba numita hanagi MP Risangkai Singh Pastor MH Honey amasung khulakpa AH Honorary na chingba miyoy sing saruk gyatuna pangthoke Jesus Christ the everlasting haiba thimda pangthokpa thoramatuda jagoi isai ki thorom kya su pangthoke Kharam village ke puari ki oiba lairik ama MP na phongba loina na thoramasi karigidamak pangthokpano haibagi matangda khulgi ningthau AH Honorary na wafam kya thangki ahan sing ko an Christian oiringaida housing oina lairambadagina ishorgi pausenje lakpudna keno hoisu Christian oiraibako ado khoina Christian oibase chehi 60 years surabnina akoigi celebration ase sigumba diamond jubilee ase akoi panthok samneba Matam kaya gi mamangdagi ayat pa amata leitana Jiribambu mapung phaba district ama ohilu haina tanduna lakliba demand nasibo handak group kharana ground reality khangdana yesila pasi Jiribam district demand committee na angakpa phawi amade jiri miyam da yamna penda ba pohle masi government asigi aronba agenda oiramloi haina JDCC na lawdabangamde Jiribam matam kaya gi mamangdagi revenue subdivision ama oina lerakli amasung masida kanagumba tribal natraga atopa kangup amatagi tonganba lam leite Jiribam da kundariba tribal kudimak Imphal amadi atai tampaki lamda MLR Act ki matungina masa masagi lam gi document sing paiduna kundabagum leinaba ngaktani masida UNC Democratic Alliance Tamenglong Autonomous
काउंसिल अमदे NSCN-IM ना पुखलक्लिबा वाफमसिंग असि मरी लेनतबा ngaktani masina issue asibu chayetnaba malhanduna nathaiनaba hotnaba amade jirida nusi chanana khundaminariba kanglupsingbu khaibung tahanaba siloidabani अमरोंदा जिरीबामना डिस्ट्रिक्ट सेंबदा अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लमलौक्शन बगी वाफम लेते अदुबो तमेंगलोंग अमदे सीसीपुरना तमेंगलोंगना जिरी की विलेज अनि अमदे सीसीपुरना विलेज तरारोम लौक्शन खिबनी असिगुंबा इखंग खंगनरबा थोइदोकना अरुबा वाफम ओइदबा मरम इजा चादना ओपोज तौरक्लिबसिंगदा युमफम ओइदुना सरकार असना यामना लुमना लौदुना मसागी मतिंग थोकना थबक तौजबा ngamdribasi जिरिगी मियाम अमदे JDCC ना यामना हक्चिन लौबगा लोइनाना नुंगाइतबा पोई पुमनामक ओइदुनासु पालिबा सरकार असना तेलबा मतम खरगी मनुंगदा जिरी मियामगी थेंगनरिबा अवाबा खंगबिदुना मियामना खौरांगना ngainariba issue asigi waroisin soidana पालिबा सरकार असना पुरकनी हाइना जिरी मियामना अमदे JDDC ना अचेत पथाजबा थमलक्री असिगुम जिरी मियाम की मरम चाप डिमांड असिबु नमसिंदुना थमलिबा मखै जिरी मियाम अमदे JDDC ना मखाताना अकन बखोंजंग संगसिंगनी हाइना JDDC के जिरीबाम की कन्वेनर W दिनेश मैतै न थोरपा चेरोल अमना खंगलकली स्टेट लेवल कुट कमिटी ने सिंदुर ngarang फर्स्ट MR के ग्राउंड पांगथोखिबा मिस कुट कॉन्टेस्ट ता डेजी मोरांग थेमना मिस कुट के क्राउन उखरै Contest asida first runners up oina Nenghoi Chong Hokip amadi second runners up na Mutum Puja na take. Panbayai sahi khuding ile sangsin na chasak ba Miss Good Contest ki title holder da lupa lak ama. First runners up ta lupa lising humbudra mga amadi second runners up ta lupa lising yang kagimana oikibani. Masing matakta tongan ba subtitle mga sukhan ki. All right, ladies and gentlemen, Miss Good 2016 Daisy Moirang Team contestant. Miss Daisy Moyang Team, the Miss Good 2016. First runner-up, Miss Nenghoi Chong Hokip, and the second runner-up, Mutum Puza Devi. Once again, here are the अमुकोगी प्रेसिडेंट अमसुंग एडवाइजर ओइना थौपुरंबा पाबुंग थौनाउसम इबोयामना लेखिदबदा निपको यूनाइटेड ऑल कम्युनिटीज एथलीट्स कंगलै पाक अमदे कंगलै चनुरा चाखत लमजिंगलुपना अवाब फुंदोरक्री इमुंग मनुंग की अवाबदसु सरगियारी हारी हौजी बावगी मरथना देमरे अमतंग लोमिनसी चांगी लेबर सोलकपदगी प्रोड्यूसिंग अक्तबा हक्चम चोथरबा तुंगा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदबा अमत्ता नायबा उपायदि जॉलिड सायर अमसुंग Jolly capsule will change in this interview. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Masi awang nungpokki ahanba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkhatchakibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpokki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars sengbat sagatpa khudingmak aikhoigi marup ni. Pain relief ointment, khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, thu naba ki singbada sinaba yarba, lipsap tukna puthok saba Oza. Break matungda muka nataram nukjari makata papauda mathang chahi ge angan ba sarukta pangthokani haina panariba taramathoi suba state assembly election da mathau tawgataba sector police officer amasung sector officer singit training ngasi Imphal West district election officer na sinduna lampel pata leba DC complex da pangthokrai
निंगोल चाकौबगा मरी लेना या स्कूल केंद्र की निंगोल सिंह खुदोल तंबगी थोरम अमंगसे वांखै निंगथेम पुखरी ममांग अयांग पल्ली लंबीदा लेबा लोक जनशक्ति मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी अथोपम किशोर की युमदा पांथोखरे थोरम अदुदा किशोरना हाइकिबदा लमदमसगी निंगोल सिंहना लेबाक की दमकता लौरिबा थौदांगबो इकाई खुमनब उतुना निंगोल चाकौबगा लोइना अंगब खुदोल पीबनी हाइकी ngarang numidang wairam pung taruk makhairom taba matamda Bisnupur Police Station gi manung chanba thinungai makhalaikai pukri achauba manakta passenger service toba winger amaga car amaga thingaina bada mioi tararom asopan nangkhre winger adugi number na MN03W1012 ni aduga stem car adugi number na WB02J0567 ni पुलिस की फंगबा पावगी मतुंगिना थौदोक अदुदा कार दा तोंगलक्लिबा मियोइसिंगी मनुंगदा मखोय मरी नन मणिपुरी नि अदुगा अनिना मैतै नि मखोय तरुकमक यू थई हाइबगी चप चाब खंगे हारे कार अदु चुराचानपुर दगी इम्फाल तमना हाइगलकपने विंगर अदुना इम्फाल दगी मोइरांग तमना थौदरकपने तता विंगर अदुगी ड्राइवर यावना विंगर अदु तोंगलकपा पुन्ना मियोय तरुक सोकले कार अदु तोंगलकपा मियोय मरी हेना असोपन नंगले हारे थौदोसिगी मतंगदा पुलिस ना केस मलोकसख्रे चांदल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मोनसांग पंथा खुंदा लेबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल मंगसी संगाख्रे संगाबगी थोरमदुता पंथा डीसीसी मेंबर एसएच मंगले मोंगसांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसीसी मेंबर टीएस विलिंगसन अनाल वांखेरा डीसीसी मेंबर केटी हरी अमदे एडिशनल सीईओ टीएस कोथरना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइके थौरमदुगा मरी लेना वीडियो कॉन्फ्रेंस करमना पांथोकदगे हाइबगी मतंगदा संदोकना उत्तना ताखे नागालैंड की चीफ मिनिस्टर जलेंग मणिपुर की पुआरीबु सिंगरंबगी मतुंग इकान कानदना हौकिबा अक्टोबर की तांग कुनगमरीदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर इबोबिना लुचिंगबा मिनिस्ट्रियल टीम अमना उखरुलदा संगाबगी थौरम चटपदा नोमै कापछिंदुना अमदी बम पोखाई हंदुना चथरकिबा थवंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंद्रोक केंद्र हक्चिन लौबगा लोइनना कंडेम तबो वाफम फोंतरकली तरुक सुबा साम राइफल्स से सिंधु नंगासी निंगोल चाकौबगी थौरम लिलोंग लेबा तरुक सुबा साम राइफल्स की पोस्ट पांथोखरे सिंजमई कांचीपुर अमदी लिलोंगी मफम सिंधगी लाकपा निंगोल कयाना सरुक याखिबा थौरम अदुदा तरुक सुबा साम राइफल्स की सीओ कर्नल इंद्रजीत असम राइफल्स पोस्ट की कमांडर मेजर टोनी अमदी अतई मसक नाइब कया यावना चागलेन अमा चामिनबग लोइनना असम राइफल्स की माइकेदगी निंगोल सिंध खुदोल तमके थौरमदुदा सीओ इंद्रजीतना तरुकसुबा असम राइफल्स की जुरिडिक्शन मनुंगदा करिगुंबा थौदोक वाथोक लाकपा मतमदा मखोयदा पाउ पीबीयू हाइके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कॉर्पोरेशन ऑन खबा एमएसपीसीएल अमसुंग एमएसपीडीसीएल के कंपनी अनि असिदा डाइन हार्नेस स्कीम लेहलगनी हाइना चाही असिगी जुलाई थादा कैबिनेट न वारेप लौदुना डीपी की अप्रूवल की दमाग चीफ मिनिस्टर दा मरी लेनबा फाइल सिंग लेख्रे सही से नवेंबर की तांग तराग निथोइदा मतम लोइगदौरबा चादा कुन डाइन हार्नेस थबक हापगी खुदोंग चाबसी नंगनबिनबा चीफ मिनिस्टर न मीटिंग चंबियो हाइना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डाइन हार्नेस एसोसिएशन अपील तौकली हौजी सानबगी पावमुग लोबिसी ngasi sanabgi pauda Vietnam de chathariba AFC under 19 women championship ki ngasi sanakiba match ta India amadi IR Iran goal amamam chanaduna draw takre India ki mai pakpi goal adu Manipur ki sanaroi Kasmina na match ki yankai mapan suba minute chanki Iran ki goal aduna Mokpari marna match ki marfunitoi suba minute chanki bani ngasi sanakiba match asida India team na Manipur dage इंडियन टीम दा मणिपुर की लिंथोई ngambina गोलकीपर हेमोलता रतनबला रंजना मदी स्वीटीना फजब परफॉर्मेंस उठे चैंपियनशिप असिदा एशिया की लेबाक तरुकना सरुक यारी इंडिया की मथंग मैच थासी की तांग मरीदा युम्बु वियतनाम गा सानगनी मणिपुर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग तरागा माथोइदी की तरह हमदोई फाव खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता कुंथागा माथोई सुबा सीनियर कुंगमापन सुबा जूनियर अमदी कुंगनिपान सुबा सब जूनियर स्टेट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पांथोलगनी सरुक यागदब क्लब अमदी यूनिट सिंगना थासी की तांग निपाल फाव की मनुंगदा एंट्री फॉर्म पिशलकदबनी अकोपा मरोल एसोसिएशन सिदगी खंगलबे यागनी हारी
All Manipur Gymnasium Association of Sinduna Kumanampak Indoor Stadium da thasi ki tang manga dagi taruk phaba Kunthagnipan Suba Sub Junior Amadi Senior Artistic and Aerobic State Level Gymnasium Championship pangthokani torambadu thasi ki tang Taraganipan Amadi Mapal da pangthoklagani haina Association asigi General Secretary Y Bonina thadrok pachero amana khangalaki Manipur Tennis Association of Sinduna Thasi ki Mapande ki Taragumdoi Fauba Mari Suba Northeast Open Lawn Tennis Tournament Lampelpat Officers Club ke tennis court ta pangtholakani hari. Impal East District Amateur Boxing Association of Sinduna Thasi ki tang ohumde ki taruk Fauba Kuman Lampak Boxing Arena da Taruk Suba Sub Junior Manga Suba Junior Boys and Girls amadi Senior Men's and Women District Level Boxing Championship pangtholakani. China ki Xiangda Chathari Banipal Suba World Shan Kapta Saruk Yananaba Manipur ki Sanaroi Yunam Sanathoi ngasi China da thungkre. India ki team ko Sri Kuldip Handu amasung Sanaroi Marina Saruk yakani hari. All Manipur Football Association of Sinduna Pangthokadoriba chahi Taragamari Makhagi Kunsuba Inter-District Football Tournament Saruk yakadaba Infal West District Football Association ki Sanaroi Kun Kankre. Kalabasing hayang ayuk pung tare makai tabada artificial turf ground da coach M Ajit Kumar da report tawar na bakhangle. District football more na Sinduna more ward number 2 ge Gargam Lantun ground da first division league team taruk na sargya prangas te kre. Ngasi ahobanumi ki sanakiba ahanma match da MYC amadi MSYC goal amamam chanadana draw chakre. Ani suba match da TYC na CHYC bu goal amasino da maiki pike. All Manipur Football Association of Sinduna Pangthok Niba Taraga Mathoi Suba Manipur State Leki Thasi ki tang mari amadi manga da sanakadaba match number yankai ga taret amadi yankai ga nipan artificial turf ground da sanagati torambadu Kumanlampak Men's Stadium da oina sanargani haina Association asigi Assistant General Secretary L Jartimoy Roina Thatro Pacherol amana khangalaki Fauzi sanabagi makata ba pau boyang thosam deke maklobisi All Manipur Football Association Sinduna Manipur gi tongan ba district singamari subdivision singi Football Association amadi Sports Association singi khwari makok thongba tournament ki winner oikiba team taramatoina saruk yaduna home and away basis ta thasi ki tang kuntarukte Babina Healthcare and Hospitality Private Limited na sponsor tawduna pangthokliba sahi asigi thangjam Birasandra amadi Maipakpi Memorial kunma thuisiba winners cup ki ngasi YSWA ulogi home ground oina Sai Tiger Fat ki football ground da sanagadaba YSWA ulo amadi Rau Lairing Mamlekai gi match Yumbu Oiriba team YSWA ulogi official sing amadi sanaroi sing filda matam chana sanaroi masing suna yaruktaba amadi sanagada mafam award apa lerambadagi match conduct toriba official singna sanaba yabi khudong chaba leitabagi report All Manipur Football Association ki president na khangalaba matungda ngasi sanagada match asi Rau Lairing Mamlekai da walk over pikre thawng asigi matangda football bu pamjaba ayengba babuk singna penda wafam sing kaya phongdongladuna Organizing Committee ki conduct run gi wang mata tawriba home ground ki team asida matungda amu hanna tawduna ba action lakhol haningbagi apamba sing phongdongdarli Amaramda DSA Kakchingi YPO Soragi home ground oina ngasi Sorag football ground da sanakiba cup asigi atopa match amada away team DSA Sanapati gi Katomai football club na home team YPO Sorabu goal ani amada maithiba pikre Katomai football club ki maipapugi goal singadu L Maraiba Nimai Amadi ke Namtumbana match ki yankahumdoi shubamadi apiba matamgi ahapa minute amada sanduna match asi maipakibani Maithiorba YPO Soragi amatangariba goal adu MD Ali Khana match ki humfu matoi shuba minute sankibani ngasi sanakiba match asida YPO Soragi sanaroi W Padma amadi MJV da match conduct toriba center referee Priyo Batana unsporting behavior kidamak yellow card utki Chathariba Cup asigi hayeng nungtil pung ama tabada DSA Sadar Hills ki home ground oina Muibhalai Athletic Club amadi DSA Sanapati gi Zilanong Football Club ka sanagani Tharachiri boyai haujulo slappada ngasnomi ba inga sagi paw muk pizari ngasi
nongmagi oikhiba aing asagi pauda ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matung ina ngasigi khwaidiki sakhiba degree Celsius 18.5 khwaidiki ingba degree Celsius 13.9 Nungshit yawba ising manilgi sang ayukta sa 46 nungthilda sa 65 oikhi ngasigi nong sukite loislakpada ngasigi maroiba pau amkana pijari Sadar District Lamptabagi Mayukta Congress ke ADC Councillor Singh Niam ge asawa mayuk na bagaloina na Congress ta ke tok labaya na leire Thangada usop charu bada Hussein Bapojan yauram badagi mioi tamarom lai kan nakre MLA Timangi Babuna anaba singi tibam ying sikre amade Taratawar suba malomia kining singpuram pangtokre hak amade achumba phangnaba political movement chathaba hobani haina irom channel parmilana pangtokre Nastigidi ISTV na pizza pau matang kalunjere ni tabi besung amuka na kalunjere hangdoksare adom gi anaba fahanabagi damak Diamond Dental Clinic Oripok opposite Chairap Court Diwali Ningol Sakoba Court Festival na lakpasida yaipa pauzil pizza baga loinana ahongwa mamalda ningthina layembagi khudong sabasu pizari ahal laman singasu kudong saragadaba ground floor da experience talaba doctor ge consultation su phangbiragadaba Diamond Dental Clinic Oripok opposite Chairap Court. Admission open. Revision courses for class 10 BOSEM 45 days and foundation courses for class I to 10 100 days. At Future Mind Tutorial Academy, building up your future, Wangkai Angomlekai near Andro Parking Imphal. Subjects available: English, Social Science, Science and Mathematics. Special features taught by trained and experienced teachers, supply of study materials, discussion of previous year's questions, noise-free environment. For detail, please contact on the following mobile number 96154-24446 or 9612-625060. Tongan the healthcare course kaya tamnabagi khudong chaba piriba Vivo Healthcare Institute Imphal da hangjari India the center ni fu hena hangdok pagaloina na Asia gi khwaidagi chawba healthcare education company ma oibang ngamlaba Vivo Healthcare Institute na job oriented healthcare course kaya tamnabagi khudong chaba piri emergency medical technician, x-ray technician, dental assistant, phlebotomy technician, dialysis technician, radiology technician, general duty assistant, phlebotomy technician na chingba course kaya tamnabagi khudong chaba piri akaknaba sit masing khara tamakni Akupa Marol Gidamak Vivo Healthcare Institute Uripok Lai Kuremi Lekai near Uripok Flyover Imphal West contact to view Akoigi mobile number D 730-800-7000 Madi 908-990-9779
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯤꯌꯔ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯎꯐꯨꯜ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯆꯅꯞ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯥꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯤꯛ ꯁꯦꯁꯥ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥ 19 ꯊꯥꯎ ꯃꯈꯜ 5ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯁꯦꯁꯥ ꯁꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯦꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯂꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤ ꯁꯦꯁꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯁꯦꯁꯥ Ima, thau tei ko na. Tele, ya doi ma thau tei bai la doi ba. Abungo, nasam to thau tere bro. Tay de. Thau tei traji. Sam loi ken je kini. Ando se. Loi de, me am uncle hai na da. Thau tei yo. Thau tei ba, masi thau kute nate, masi di sesa hair food ni. Anawa hujikan hair care ni. Sambu makong thengna che na kalali healthy. Aduga uhalli dengra pusu. Masi de yauri ba mahausa gi protein, vitamin E, amadi limon gumba, almol harp singba. Sambu chanap laudana thamba ngami. Aduga manam gi diko. Nongga khibagi paujel lamlen samuro mayai laikai de leramba salam ningthemjau luwang masagi sahi sama taruk sukraba apokpa maruki samuro loisa hogdoktuna lusingbiramba ahal ibungona haukhiba meragi kungatare ni panba sakol sel nimita mapu gi taibang kumai loiduna nongga khre lakliba November gi tang ahum sagol sel nimita chuksa moithemba nimit thokle thauramasida ahal ibungo ga loina tinabiramba marup mapang sagai natai mari mata punamakna paujel phangba phangdaba thibidana matam sana lengbiraktuna mapugi mingkhai tabiranaba amadi thauram mapung fana yaubiranaba ISTB gi thongda nolukna paujenjari basing salam iboyaima luwang masanupa salam sante luwang masunupa salam inausa luwang masunupa amadi imung manunggi miwoising Kari haigedabano mashi yumshida lakpadagi minai haibadu oire makhoi ahaldi oire adubu nahadigi hena makhoi na chabasing pangtumda tumhali marakta puri bora paratha aduga burger pizza pholim na thade imanopi imalai khangdrishi mayam si karamna tumhalino achumbani masheli babgi angak pamado a natural dietary supplement mashina adongi thirakbu yamna mapangal kalhanli Livab Shijin Nabiu, Adongi Firak Punaha Oina Matam Shangna Fanathamsi. Perkamaya naksalaga angang jamna na badongna layong mayam uli hebse angang school phobia ka we aduna school saning da angang sina school matam he ka raga puk nare kok si e kok ngaure diarrhea tawre haidi aina horen pung nipan ne pung baro like pa jage khalla kanda hek paro ga dingam daba kamai to ga di pao ngam Karigi da matlak pano matang sida koina parents sing da natraga ahan sing yengbirep sing da thamjaning basi aigi ni sa natraga aina imungi nupi angang ga yanadi haibagi damakta angang gi mamangda khana chaina ba angang ga koina uhaning da ba violence phuna chaina ba khana ba launa ba khonda thiba asi utpi ba taragati aigi cha sina heng ai dongna chawra kanda masu yamna afaba nagrik ama gentleman ama oibagi aduga afaba nupi ma oibagi changsi yamna muwat kaneba Dombra Enterprises, an authorized dealer of smart class educational services. Flip Learn 21st Century Asiga Chunaraba Kwaidagi Phaba Tambada Hena Kudong Charaba Satra Amadi Parents Animaki Learning Practice Amani Masida Smart Class Amadi Maths Gurugi Ahenba Method na Ahenba Gyan Losing Piri Class 1 Dagi 12 Fabgi Subject Pumnamaki Audio Visual Amadi Question and Answer Mapung Phana Yauraba Adugumba Smart Class Educational Service ni Expert Panel Singi Mateng na Khangdaba Kudingmak Irai Line Clear Tobangam Gani Parents
यावबा अमदी खंगहनबसिना छात्रसिंगबु अफबा लंबिदा लमजिंगबदा हेना खुदोंग चारगनी ऑनलाइन स्कूल अमदी पीयर ग्रुप्स अनिमकी खुदोंग चाबा फ्लिप लंड फंगबिगनी सही कया R&D एक्सपीरियंस लेरबा इंटरनेट कनेक्शन यावदना मफम मतम अमा हेक्तदा सिजिनबा याबा खुदोंग चाबा सुपिजरी हेना कुपमरोलगिदमक तोंब्रा एंटरप्राइजेस फगोई संगम लाइकाई नागमपाल मेन रोड इम्फालदा कांटेक्ट तौबिरउ निमोन जाखौं नुमिसिदि सिंगु होलुरनुना नसकु जिजलने थिंगे लोइसलुने अइने हेना लोइसनिंगिबने तोती सिंग तारिंगाइ स्टो हलोंनबा वाटर टैंक अमता लेसेसु सुंता तादे शाला एदना लाओ 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 बाबू ए यारे 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 इशागी दमक्ता निंगोल चाकोबुगी खुदोल अमा तमगे हेदना लांगी इशाना पामब्रा येंगोला से लोकताक वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट की मनुंगदा मणिपुर ने इहान हाना साबा फूड ग्रेड वाटर टैंक थकना चानब इसिंग सिजे नौना हाइरे नंदी केमतो पोरक्तबा कंगनेता थादोराबा अइना खयदगी पामजबसे अखोय पाबुंगना खंग लेरमे कइनो हाइजु येंगुतु लोकतांगनिने अइना नंगोंदा सरप्राइज अम पीगेना तोइजिगा कई सरप्राइज नो येंगो लाउने पामरेंगो नंगी अपामसे नोय पाउंगना खल्लिदुगा अइजिना चावबे हेनरो वाव खुहाव अमनी चाद्रिङैदा हावबो हाइसे अखोइदि सिङाक्तनि चाका चानिङ हाबा होय होय अदुदि हावसिरा हावरसे नखो सियाना थकिसे कइनो दुदे सिरा सिदा हिदाकनि जेडी सिरप मरु मरांग थाउथुम यावबा तोइना चारबा यु तोइना थकपा साना तोइना चाबदगी मियोबगी लिवरबु सोहले लिवरगी ख्वाइदगी कानरबो हिदाकनि जेडी सिरप अमदी कैप्सूल इचाना पाम्बे स्कूल बेग तो हौजिक लेदबनिको ए जेना काय चलुइबो नंगदि दसमसान अंगांगी बेग अम लेरुबने आइसु इचासिगी बेग अमा लेगे लाबनि दादा बेग तिने केन बेग इंडस्ट्री की बेग से यम फै हाइने तु आइसु म लेरुसिनि केन बेग इंडस्ट्री से ममिंग याम तारे अदो मोगी योनफमसिबु थंगोइबन मेक्साम लेकाइदा लेबा केन बेग इंडस्ट्री न मणिपुर दा ख्वाइदगी फबा अमदि अहोंग ममल दा बेग सिंग फंबिगनी स्कूल कॉलेज सेमिनार वर्कशॉप स्पोर्ट्स किट हापना मखल खुदी मकी बेग सिंग अमदि रेन को न सिंग लोइना फंबिगनी अदुबो नुंगाइबा पाव अमना 2017 नि मार्च की तांग मापन मकी चराउ निमित्त होंडा एक्टिवा न फर्स्ट प्राइज ओइबा सेकंड प्राइज न रेफ्रिजरेटर अदुगा थर्ड प्राइज न माइक्रोवेव ओवन ओइबा अनेक सुबा लकी ड्रॉ मस पंक्तु सगनी बेग अमा लेबा मतम दा बेग दा यावबा कपन स्टेप अमम यावनी मदु दा यावबा खुदी मल लकी ड्रॉ अस दा थरुक याबा यागनी बेग अनि लेबा मतम दा बेग मा फ्री दा हापतगनी करिम बेग मंगा लेरगना बेग अहुम फ्री दा हाकनी अदुगा बेग अमा लेरगना 20% डिस्काउंट पिजगनी याम नुंगाइबा पाव अमना लकी ड्रॉ यावबा लाका मियो खुदी मंगना लुपा लिसिंग मंगा न कैश प्राइज ओइबा फ्री ड्रॉ अमा हापतरी बिपुम खुदी मंगना मतम चाना लाकी दना थरुक याबियो ओ अदुदि याम फैना आइसु हौजिमक लैरोगे Sunsilk, now new outside, wow inside. It works from the first wash. Now get thicker looking, straighter, shinier hair. Because when hair is on your side, you feel ready to go. New Sunsilk, new outside, wow inside. Admission open. EduCom Genius Box Learning System. India ki ahanba activity learning system chahi ani dagina tara fawgi manungda laiba angangshingi damakta basic foundation oiba fine motor skill, logical reasoning, imagination, social skill, cognitive development, science project amadi education to yauraba angangshingi innovative action learning center ni engage your child's safety between 9 a.m. to 5 p.m. every day for 1 month or every Sunday. Fun, play, learn. Ngasi maglingshin garaksi adongi angangshingi damak EduCom Genius Box Learning System Flip Learn Office Nagamapal Fogay Samam Laikai Main Road Imphal. Akogi phone number 7085054441 natraga 7085054442. Dombra Enterprises, an authorized dealer of Smart Class Educational Services. Flip Learn 21st Century asiga chunaraba khwaidagi phaba tambada hena kudong charaba satra amadi parents animagi learning practice amani masida Smart Class amadi Maths gurugi ehenba method na ehenba gyan losing piri. Class 1 dagi 12 fawgi subject pumnamaki audio visual amadi question and answer mapung phana yauraba adugumba Smart Class Educational Service ni expert panel singi mateng na khangdaba khudingmak irai laina clear tawba ngamgani. Parents yawba amadi khanghan basina satra singbu afaba lambida
lamjingbada hena kudong charagani online school amani peer groups animaki kudong chaba flip landa pangbigani sahi kaya R&D experience leiraba internet connection yaudana mafam matam ama hektada sizinaba yaba kudong chaba supijari hena kupamarol gidama Tongbra Enterprises Phawai Sangmam Laikai Nagamapal Main Road Imphal da contact tobirau. Sunsilk, now new outside, wow inside. It works from the first wash. Now get thicker looking, straighter, shinier hair. Because when hair is on your side, you feel ready to go. New Sunsilk, new outside, wow inside. Loidribo. Mamang mapoktabu uri oina pokprane. Hek ubagane. Yet togdo le. Uri na wiyetana kanana wiyet kani. Tari bro, sodom ta thenge. Hojikti uri na yelabanina satrasu yare. Adomgi thamoinaba khoidabirabadi Exact. numit kudingi sijannabiyu pangal thauna apamna pudokpiro Aduna uridi nthige dum laide. Yetpadi. Haujikandi numit khudingi maru marang thau thum sanga chaning bachaba yutoina thakpa masina liver solakani habase kanana su thajarude masidagi puk sagatpa chaba tumdaba chaning thakning polaktaba mase liver na mathau nuthina tawtabanani pumnama asibu fahanba ngamba amata ngairaba Livolin DS amasung Livotech G capsule. Take care of your liver. Take Livolin DS. Thongju Kendragi Sanjiba Waikhombu Sogotsari Matam Sangna grassroots level dagi Congress Yauzarak Lagaba Amadi Laikai ki Tabak Thoram Kayada Sokthaba Naidana Saruk Yaduna Laklaba Hogjikna Thongju Kendra Sida Mirep Oigani Haiduna Songthorak Liba Sanjiba Waikhombu Angam Mateng Pangduna Mai Paknaba Ariba Thongna Putoktuna Kanna Honagani Amasung Sogotsari Loinana Kendra Sigi Miyamna Mahaku Sogot Piduna Awonba Sakotpa Kendra Ama Oinaba Honabada Achauba Mateng Pangbiu Haijari Loinana Sanjiba Waikhomna Tauruba Tabak Kudingda Isorna Sanbiba Taujanbiba Oira Sanu Haina Taunijari Haijariba Janura Singi Yepa Torang Loop Okram Chutek Impal East 14 Neroka FC Lottery 2016 in aid of promotion of youth teams. Lakliba November 12 Thangju numita Don Bosco Ground Sangak Famda Numidang Warampung Taruktagi Sangnariba Saisakpasing Yauna music program amaga loinana pangthok sagani lottery sigi ticket mamalna supna tagi lupa samani loinana first prize lupa lakh ohum thamjari 14 Neroka FC Lottery 2016 in aid of promotion of youth teams. Lakliba November 12 Thangju numita Don Bosco Ground Sangak Famda Numidang Warampung Taruktagi Sangnariba Saisakpasing Yauna music program amaga loinana pangthok sagani lottery sigi ticket mamalna supna tagi lupa samani loinana first prize lupa lakh ohum thamjari Sri Sri Gaurachandra Yonamha Purbashramda Aikogi Irakta Tinbiramba Trilaishram Santi Singhana Magi Nungsijaraba Imung Manung Saginatei Marup Mapang Masa Masu Khwai Purma Puthatuk Lamlaga Haukibatang Kunga Taruk Hatara Meragi Kuntarni Pan Bayum Sakesanumita Sri Guru Gi Kripadagi Sanatan Chaitanya Das Haibanam Phangjaduna Brindavana Prapti Oikre Laklibatang Nipan Hyangagi Nipan Nipan Balibak Popunumita Laikhidrabagi Atma Shantina Ingna Chikna Leijaruna Bagdamak Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhu Gi Charonda Hari Sankirtan Loinana Shraddha Din Pangthok Chagadawi Upalaksha Shida Brahman Vaishnav Ahalaman Marup Mapang Amadi Ise Esel Khwai Kibikna Matam Sana Lengbirakuna Harinam Sravan Tauviranaba Media Gi Kuthangda Paujanjari Paujanjari Basing Laisram Ongbi Uttarani Devi Sohadarmini Laisram Ibol Singh Mayamba Laisram Hirendra Singh Machanupa Laisram Nareshwar Singh Machanupa Laisram Heswar Singh Machanupa Amadi Imung Manungi Miyoi Singh Kaisampat Lemazam Lekai Imphal
All Saints Day and All Souls Day, the Catholic Youth Fellowship CYF Don Bosco is organizing social work to clean the Christian cemetery Jingmeirong Impal as a preparation for the observation of All Souls Day. The time for social work is 6:30 a.m. to 8:30 a.m. of 1st November 2016 Tuesday, which happens to fall on All Saints Day. All the faithfuls and the family members and the friends of the departed souls laid to rest in the Impal Christian Cemetery Jingmeirong are requested to kindly come for the social work. Mary Immaculate Parish Don Bosco Jingmeirong Impal is organizing Holy Mass to honor and pray for the departed souls on All Souls Day, followed by blessings of the graves. Time 1:30 p.m. Date 2nd November 2016. Venue Christian Cemetery Jingmeirong Impal. The church invites all the Catholics in Impal for celebration of the Holy Eucharist to commemorate all the faithful departed. We request for your timely presence. The church considers All Souls Day as a day of obligation. Thangmilin Kelvin Haukip, General Secretary, Catholic Youth Fellowship, Mary Immaculate Parish. 망이 되시는 거 깨끗하고 이렇게 냠 넣으려고